Kublai jubuni fibro kijing tip nam ta kubar light kam ke badai jong central ke balai lengba ke SSC te kini bla penilai exam lengba ke SSC ben te ki kam kide ke badai jong ki kam office ke badai nam ta class 10 kidon kam ta class 12 ru kidon nam ta graduation ma kidon lang berlai teli habjit himapi ye ki post te ban yo ya kane ka banyo ya kane ka PDF ya kane ka notice phaban lai po ssc.nic.in kita kita ada register kita tip ban lai hang tu phila banyo ya kane ka dei ka advertisement number fees 11 mo yang lai kam ka dei ka fees 11 arjar fly selection post fees 11 mo ba khatwei bisa download ya kane bisa yo ikne jing tip baru badan hange te kelas dang ka online application kelas dang nado ndru tarik kan kod tu arfnyu tarik bene balai arjar fly mo kan mau nam tak SSC gitu kita ada register longba lupa kade bika juk batch log in batch sa submit batch kita gi badai ban submit la biang kan rumah shula log in la don lupa batch kene notice sa pendap submit ya signature kedur pendap ki detail la long kan mau mo kade kumta te kadap sedang naduk andru tarik bat kan kod how arfnyu tarik bene balai arjar fly Tehakan ne bede ngane thu epi nam tak tu ki bakwa gi post ki bade po shelong mo kan tali ki post ki balai shelong ki ko ban tip ki bade jong ka class 10 menun bad class 12 bad jong ka degree mar ki duna ba na ki 1000 ki don tang komba shpo ne hapo shpo po nyew ne shpo tali e ki post ki balai po shelong meng ba kan ka fees 11 te sa download ya kane ban tip bahas download ya kane ka PDF no po ka website sayo ya kane ka notification kadai advertisement fees 11 mo te kamau kelas date kadai arpenyo tarik jong tau benai arjar fly march arjar fly te kamau SSC ka dobej free batch nam ta ki ST non ka mansiu te ke exam kandai ha Jun Julai tentatively 48 tikana tambakan de Jun Julai ta ki kita ki post bat katno ka snam katno ki ibro la pen i be detail dengan late direct by ha kitu ki badai banyak detail kan mau ka total post ma ka total post kadai 1000 likes pa rup khandai te phila ban jit kat ba mon hangne ma ki la ban jit kat ba phimon kini ki post ban ne tang ba ada phikwa haselong phihab ban page hangne la don mi ha to advertisement hi phihab page ba tho NER ko ba North Eastern region mula phikwa ha ki North Eastern region phihab ban kan mau kita tenda pelapet nang ne sayo ikine mo nakan ka PDF sayo ikine tenda pelayo phapet bi ikine mo phapet bi ikine NER kemudian North Eastern region kabre jong North Eastern region te ki kita ki post ki balat sapo Meghalaya kabre po Shillong phaban tip kita te pan yo ek jin tip khamne phila ban klik nang ka PDF hi nagine phila ban klik nang tu ban page detail ba ki jing badai nam ta kita ki post te hmtang an chu batai hangne na sapan i shibet ang tu te pe hangne kine no decision ki badai jong ka Meghalaya phep kan mau mo kine ki code number por ba phi apply phep kan mau kine kateng jo ka post khana mansuk te kadon ka botanical BSI kane ka botanical assistant botanical survey of India ka age kadai khat prat lai phau ka level 6 graduation and above tu de jong Meghalaya te kadon biang sahangne botanical kini artali botanical kini de jong Meghalaya ma ko jong botanical survey of India kide jong Meghalaya tu graduation above te sakine ki badai jong Meghalaya kade kine ma geological survey marba kadon ko office geological survey po Meghalaya te kade kine ko ka junior technical assistant geological survey of India kane graduation hapas graduation te ki pass class 10 hane kade multitasking staff matriculation te kitu ki badai po class 10 na class 12 laban apply kane ka multitasking staff geological survey of India matriculation kadon kitu ki bakwa ban tab ke badai po Meghalaya te kine ngala mention ki badai jongka botanical survey of India barhakane ka office jongka geological survey of India tike badai jongka class 10 de tangane ka multitasking staff ka balai tang ka way you are te total bro is south tali te phila bana pai tang ekane ka way ka bre jong UR category maradon SC te ST umdon te UR on tang ka way phia fight tang ka way te ka way pada ka dei jong ka
store attendance ru don tang kawai post jong UR mo te phiaban yakni ekatu kawai te namta kan lab assistant pas kas 12 hang tu ru don kawai ka post phiaban yakni itu kawai jong UR ngahaban ong metang UR marba ST don but kini kiwe pada kidebet graduation above baru graduation above te lada pikwa ban thep jong mekhalia kemud ba kidon tang kini lai teli namta ka matriculation arteli namta higher secondary kawai te kini kiwe kila bandon sha Assam kila bandon sha Mizoram kila bandon sha Wei desa check ma phi namta ki detail baro te lada pikwa ban tip bahai ki detail bisa klik une portal bandon hangte un wan yalam ya pisa kane ka website ten da klik nang tu pin klik North Eastern region pin klik nang ne pin klik post 11 adap I search matip iki detail bo gine phiaban klik nang tu takada ngasa klik ong napi da shu hang le phia kon tip na kane ka multitasking geological survey of India MO mines ikatulop kolong khat pra 1000 hadu san 15000 kasnem dekat pra do arsan snem te klik hang le detail ban tip iki detail te hang tu ratho phap tip post code post name te kade matriculation then la da bang tu phila page vacancy kran kratri southly UR kawai OBC kawai SC kawai EWS kawai te pratli baro te jong ST don phyabennya kini namta ka UR po geological te ka posting kade Shillong kita ban fiscal maintenance of record general cleanliness of keep baro kita beri bentre te namta hi ban check jaga detail mo phyable komne hi baro ki kita post la fikwa ban check detail thai tang kat ne nyeptip fresh one